Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ke konvener jong ketama orang li juki ke kong Angela rengan hakas ni baar ke khat khandai tarik obanai naitung arajar ar puar kala lai jingo aban I min sim ni hidong hikai school SSA ke bala penlong ya ke jinyaki da ke basa mit ha parking lot ke badan markhap mat ke additional secretariat Shillong haga jing ekran bat ka Batisi TV ke kong Angela kala penpau ya ke jing sngosi halor ke jing set tulop jong ke sarkar hadu san benai kenti ya kinong hikai school SSA kat hadu bakim banse ban mi surok ban dawa yala ka jong ka hok ke kong Angela kala dawa ya ke sarkar bakade ban seo bat kasut lada kala pelai ya ka tulop jong kinong hikai school SSA lamar ka jing bamyo tulop de ki benai kala pendong ya kinong hikai wat ban kit de karam ka sha tang ban pendap yala ka jong ka yeng ka sem kalau ban kam ban scam ban kentil ya polis itu kam tam segi hanya pendong district jadi kalau ke ekosisi bahan ni jelas jadi pada itu pulang rot itu kan nak tahu bangim buron ni kita pakai CF ban kentil ban scam dah pada kita belum jom polis itu kita bukan dan sian kita support ketika dengan di Pakistan nioi bagi ikut nak kerja kiru nak kalau bagi don kerja dia dan khas lagi kena men kai ka sorkar kiru kamna men kerja di mana baro kataru maki kakajing snow don kakajing kerja ki ontong inangnya ndai menta tak pau biang sasisin bagi SSA teacher bisa ketulok kat di online mundur bagi dia lagi dia lagi yang set dulu. Bahkan ni baru ni kajing set dulu real. Om tang bakalong dian, kalong immoral. Namar ba kasarkar kabamna ay banpe kabha kamya juki nong pre nong bela hakajelal jong. Kadai kasarkar kabala feel ba. Ti menta kami ong ba kilayaki do mencuan. Banyo asyo ikular tuk tak kumba ay met na school untuk. Ai si benai ai ar benai ke bamut penuh. Bahkan ni berok ke jing bamla on pendiang kedau bakadon ka gross mismanagement kan ka sarkar. Kisule ban ong bakamuan kata kepisana deli. Ngapo jing kli balai. Dasi kadai bakimla on pendiang ka sila ki yusi nang ni. De mano heads should roll when work is not done. Kamdon ka accountability hang ni. De ban ba kli nadu Minister of Education saduki bureaucrat saduki tu ki badai ban pet ban kami hak education department ni berok kowe menta kajing kakhia ka son kawan haki nok kai nakadaw bakamla ka sarkar ban rekap ni kumki nong som snong ni la ban padiang kata dalai lu bat ngatarai kata ka biman juki lele ka balong so reasonable ka set ya ka bha juki break bla ada play ka kam ka hok juki Najing sisya kita set nilai yang soban ong bagi dia ban siru ya ka sut nambar haba set ya ka tulok juki beriu kiru ki hab sim ram nang nantai hab wat kumno ban em ti sakawi ru bagi pan kata ka increment ka balong reasonable kata ru bat sakawi ya kita ke areas nadu ar hajar kan ki hadu mentaba kulak ban sort out ya kata ru ka kedau ya ka kedau ko kim dan kamon ban persang ban pet ban penbet baik pak hamtam ya kan ini isu tu kita. Sementang iyo isa sisin kami kalaya kalau awan syatrai kata tu PCI index. Balai kadau kalong bakimla sarkar ka klempat kersan kamla ban kersan ya kinong hikai. Bunsin habawan ki funds ru ki pet ya kita ke infrastructure. Hawa ngidon kami ke infrastructure. Ndai bunsin ki kloy menteri kata namar le si hangta ka basuk bahaban korap. Ndai ka quality of education ladangi kwa hiban kentiu kadai ning kong ban pet ka piang ka bha kamya tu kinong hikai
Nama kipat deh kin laban ay the best namo. Tingir ngi kersa ni kan ki bagi kermen ba kimnum kan randil. Nama ba kesorkar kahapan pe pang. Ba kum kini kijing yaki kinang yai mi si yai mi haba pikni no eki hok ba pikniot ben yaki no freno bela.